Cardom, Nili Carbia Berta Tanbang, Tare Chisong Teron. Aprang si Berta Tepi, Arjikta. Carbiang Long Autonomous Council 2017 lapen 2018, Dihina Ningkana Pan 2,340.50 lakatangka kapano. Irrigation na sa ikamalong kachupang 50 NSM atumpen perang kiamay kang ni. KADCC atumpen perang kiamay kepadupon. Non-bertang tonpen arjekta. Surihinira Kretrok Silapen Surihinira Krenar Kep Carbiang Long Autonomous Council dihin aningkana pan 2,340.50 lakatangka panong pontanglo. Akimi dihin aningkana pan paningkoy atangka Assam Sarkar pen pabat pontu. Carbiang Long Autonomous Council may pumati Chairman BDSing Tok BJPM Pupen kepadupon 227 ang deng Carbiang Long Autonomous Council session along dihin aningkana pan CEM tuliram rong hangahin pen C 2,340.50 atangka panong ponlupusi session along pangdakpon akimi dihin aningkana pan Assam Sarkar pen Carbiang Long Autonomous Council pan kuti pokep kirap kipialam talang li budget alam teke jaya long pacetak pontu district budget pan 54,778.62 lakh atangka lapen GAD report ta session along Chedon Sar Benteng Pontu Carbiang Long along Akimi Science College Kibiponji alam ta session along Lamthepaklan Assam University Dipu Campus apan kuti siya tangka dihin aning kanalong panong pono session along MSc Jairaming Leng Rotoning Tila pen Samson Tisu penan parta MSc atum Chitong Don et session ke pang Cheng Chia Prang Carly Tang on John Teron Chondro Busumatari lapen Dr. Sarsing Terang atumapan alamakam kimoda Hey, culture, sports, again, lahir kupusi pancing kurjima, langsung kembangke. Ini tumben langsung pangbar untuk arta kunte. Secretary, Chairman, Secretary, Promoter, saya Kobo. Rata kami lagi, nanti macam ni pakai, ini kenal cerah pun nama orang saya. Kastu murilo. Carbiang Long Autonomous Council ang kangalong irrigation na sa ikamtay isi kethenay sa ikamlo. Bangso sa ikamlong kechupang limalamki kijuji kalisi apiyong ng batpon bomlang. Bangso sa ikamalong aningkan vang sitami laklak atangka kechupang limpon jiapan kalili kalanglak sorkarapan paklang pontapsi tangka kejoy chupang limpon lupusi NSM atumpen perangkea mailong pangdakpon. Tere ni pai Great Roxy Arni Kangsam por pai ke thoma por di Food Press Club along Nagarik Suraksha Manch ahin pen perangke amai kepa perangke amai along NSM amai Pumahajan Crew NSM Kongchun Bangdharam 1000 Lapen Klemrap Pet atum Chitong Dut Bangsu Irrigation Department along Technical Committee ke Seng Pondo Bangsu Technical Committee along Chairman abang ke Carbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Henlo Carbiang Long Autonomous Council CEM Amat Jongsi Technical Committee along ke dodun pulote lake kichupang lim ke claim GRBD binonglo Chirok tokarada tum kelang charidun kriya tum dopu abang ke matha damkrang lapusons lo kalili kalanglang adim amen rong rup amen irthap irpru pen tangka ke panglim lapen ke dotang irrigation along amat selampon paprui papraisi lak atangka panglimlo langdam pulote rikang nihong IS Keroni Langwe IS Tamulbari IS Sikaribe IS Kanya Ingti IS Kako Basti along ang tug apap IS la long troxia scheme abangke adim amasi ave lapen la long troxia scheme along pen kadu kabe sikakuti thongke rapli ra lak plike bra suri inkoira nerkep atangka panong ponlo lapen bangso atangka abangke chupanglim deadlock CCM tuliram rong hangapan perangke amai along NSM atumpen akoi pipon যে আমি কেইমাহমান ধৰি আমি জলসিঞ্চনৰ বিভাগত বিভিন্ন আঁচনিৰ নামৰ ওপৰত আমি কাৰ্বি আংলং জিলা কাৰ্বি আংলং ইৰিগেশ্যন ডিভিজন ডিফু সেইটোৰ আণ্ডাৰত আমি বিভিন্ন স্থানত গৈ আমি তদন্ত কৰিছোঁ
তাৰ মাজত টোটেল আমি তদন্ত কৰি আছোঁ 210টা স্কিম আছে তাৰ মাজত এমাউণ্ট আছে প্ৰায় 1300 কোটি প্ৰায় 1300 কোটি ওচৰা-ওচৰি সেইটো 210টা স্কিমৰ ওপৰত আমি তদন্ত কৰিছোঁ তাৰ মাজত বৰ্তমান আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ 21টা স্কিম এই 21টা স্কিম আমি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে তাৰ মাজত আমি পাইছোঁ সম্পূৰ্ণ সৰ্বমুঠ টকা পৰিমাণ হৈছে 110 কোটি মান হ'ব Karbi Anglong District Congress Committee Penthere Nipai Great Rock Siarni Methangasai Hemalong Perangke Amai Kepedopon Tere Nipai Great Rock Siarni Karbi Anglong District Congress Committee atumpen Methangasai Hemalong Perangke Amai Kepadopon Perangke Amai along alang litumpen kepang dakpon ke Guwahati High Court pen Surihini Ra Great Rock Sianinkan PIL number 3 Awardik ateng pen ke non kachari bom asarkar atum arni ke pabat pon arni ke jut aphijong Karbi Anglong Autonomous Council election padowek popusi pachini pon non Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen ke Japon BJP asarkar atum pen puthot chiklo jon truck an arni ke pabat pon thu ji apan claim pon thu det tahai jongsi arni ke pabat pon thu asai claim pulote Karbi Anglong lapen west Karbi Anglong Arada Parman KAD CC atumpen Supreme Court angdeng anta bangso puthak che songponji pusi alang litumpen pachini pon lasi KAD CC atumpen Assam government apan ning chipathe lo Karbi Anglong Autonomous Council kachari arni ke pabat pon tang ki juda phijong Karbi Anglong Autonomous Council election pado pon vekpo lapen Assam State Election Commission ahin pen arni sitame prabjin pen ke hot ponji aphan ning chepathe ponlo pusi pherangke amai along KADCC Kongchun Bang in charge of press media and publicity Bidya Singh Rongpia hin pen birta pachitak pon এখন সরকার যাৰো আমি যেটো দাবী কৰিছো সাংবিধানিক অধিকাৰ ৰাইজক দিব লাগে নিজৰ মানে ভোট দিয়া অধিকাৰটো সকলোৱে হাইবস্ত কৰিব পাব লাগে সেইটো চ্যালেঞ্জ কৰি আমি দিছো গতিকে মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমাৰ প্ৰতিবলি নহয় সংবিধানৰ মতে ৰায় প্ৰদান কৰিছে আমি আদৰিছো জিলা কংগ্ৰেছে আৰু সকলোৱে আদৰিব বুলি আমি ভাবিছো ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশনাৰ ওচৰত আমি গৈছোঁ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশনাৰ কৈছে আমাৰ নীতি ইলেকশ্যন পাতিব পাৰিব প্ৰচেছ চলি আছে বুলি কৈছে এইটো শেষ হৈ যাব বুলি তেওঁলোকে এইটো এফিডেভিট দিয়া আছিলে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশন Emmanuel Baptist Church Chek Solengsu Dipo Along Tere Nipai Great Rock Siarni pen Ingdeng Thong Kebra Troxy Karbi Anglong Baptist Convention Amai Pangcheng Pontenglo Tere Nipai Great Rock Siarni ada porpai Troxy apor pen Karbi Anglong Baptist Convention amepu Dr. Oriel Kramsa pen lama ingturponsi api KABC Yo Department ahin pen methang lama ingturponlo bangso api ahin pen Kewang Association atum penta methang Association alama ingturpon Tere Nipai Great Rock Siarni nerlo suni angbom kapathik pon tang asaya tengpen risoe jang atum kachingwai paduponji laswapi krungsai amai heihui paduponji Socheng Development Block Angkang Chirikinding pen kilometer poan kahilo Rongbonjor along 90 cm dia triple HP culvert keding pona sai piniarni anta patang pon pelan Socheng Development Block Angkang Chirikinding pen kilometer poan kahilo ongdunga towar long piniarni anta culvert ke pipon nangji adimanta claim pon pesi towar bithe koirilo pusi KSYC atum pen rong rup arlo kahumri damahu thek pon long pusi KSYC Chirikinding Area Council amai phu Rajesh Phangcho pen pachini pon lapen KSYC asong atum pen Socheng Block Angkang kedo kachapang lemasai phu atum aphanta pang thek pon bom lo lapen kachasong chi aphanta chisik ding lo pusi birta pang dak pon
Karbieng lo ang kang lo charliao somara tumaphan kang ni kapamisen jia phanpura school along tinaphan ta desk bench pen chenglo kito ka di mate blackboard pen asona hormu ron ponlo bangso supply hormu amo ke bang vesi thondam lo lumajong block primary education officer tihek pen LBPEO ang kangar lo kedo lower Dilaji LP school teachers gathering center along kadogawi homing corner cap an school do setame bangsong bong pen desk bench nang kile abangke humpok kep ansi nang lechot lasi kachithak nang laan chot ta kali si blackboard doan setame kang hang et side kad news channel apherangke ratis rong parla pen mohor nebang Stefan Tiron pen berta nang pale tangte bang supply material kumachi ke thondam lon bangso hormu ke thona bangke dipu along p rikejor sarada golada hempu monus agarwar lapen Biswakarma Enterprise hempu komol jin atum henlo birta kelong pon atengke bangso dex bench ke nini ni thomkang nilo pulote ke henolo pusi nang pachini don lapen kitab file ke piamas sang mate rek setami pakni pakhom ke badlote kachiki duweng puta nang pachini don tangti lapusona sai ke oye contractor banghini aphan langding poman district primary education department hinpen Karbieng Long Autonomous Council CM Tuliram Longhang kaning jever quality education ke lapo henloma lapen lahay ke hino hormu ke thonda maputhak Karbieng Long Autonomous Council CM Tuliram Longhang ahin pen langding poman jongsi langding pulote Karbieng Long along quality education dojima Contractor Monus Agarwar lapen Komal Jin aphan lapuan sitang kakejoy pachuponaret poma Pinia berta bangke lapan sikang tonik lo langit bom takad news channel dumit hek me kurang tu